Ghana shungne thalu jinda thangbu nandu jinsu jebe Hong Kong ge mangzu tönye wangap chung sum ge nane shibju shibdun sadawe nimo chimgan do chimshi sewe che do chi yobri konzu ni danyi jinda dunbe na do Hong Kong ge chözo tünmi wendim lengui ge kondo mangzu ge chödo ngonzhu wudu shi gu ji ge mangzu chokdo ge tünmi kangma shi chözo nan lepda jebe kapsu mima bum chu zamshi ne wudu nan do nyamshu ge mangzu mena chola gyabgyo ge we shopen yobe Ghana shungne doyi rimle la kaya de gabdi nguishi wudu chigan che yoba manse mangzo ge chodo ngunzhu wudu guji chigan teta la gegab ge siwan gudin lukzi ge nianju shambe nizu ge wado talu jinda tangbu nando zinsu che yobri Jinsu chebe mangzu tyonye wa shibju shibdun teta chimgan do chebe gabsu sakwe ba tang gyagyo wa so gyagwa shi chimgan ge dun do zom yo ba tang chi ge gab ge chinji mena kaji gyang mangzu mena teta la gyagyo chunji do chimgan dun ge tunzum nang do nyamshu na yu Ari chisi lingay ge jinza ba net price ge isa da we nimu We call on the Hong Kong authorities to immediately release those still held. Jinsu chebe Hong Kong ge mangzu tyonye wa teta chado leju tang nizu ka chidin gu ge je song ba tang chapsi la tiju tang samzu minzhe wa jugen so timge wa shi men ba tang wendim lengui na do nyamshu tang xian la nyamshu chi gu gu chi gu tene mi ger so se mangzu top tang shi tang ami ji ge shung ge mangzu tyonye wa teta ge gyab do lang gu yin je song yu ri ya ari chisi chung je Anthony Blinken ge Twitter ta ge thola Hong Kong ge mangzu tyonye wa chipju shibdun teta chado leju gwe ba tang chapsi ge thola nyamshu ta damju rawa longju che ba tene timge shi men shi china yubri yin ya Ghana chisi lengga ge jinza ba Wang Weibing ge sa da we ni mu sa zhe 中国是法治国家，香港是法治社会，任何人都不能凌驾于法律之上。 Ameerike Ghana ge timdo ge nezu shi la gegab shen la tiju jeju mise ba shin do Hong Kong ge timdo ge nezu khane Ghana ge nangsi ge nedun shi yin be ari tiju mi chao ba tha Ghana shung ne Hong Kong ge timje me na chola nedun thakcho ge gewang chazang yo ban wunji da gya go ji ge yo ji ju yo shi ya Australia shung ne sa da we ni mo Hong Kong ge jimba la ge yo gen la gyab chu wa tha mi ju ge war mi be thongje nang bu chu yo be Ghana shung ge jinze ba Wang Weibing ge yang敦促澳方停止以任何方式干涉香港事务和中国内政。 Hong Kong te ge Ghana ge langjo ne khase yimba de Hong Kong ne Ghana ge yimba ta Hong Kong ge ne dun kha Ghana ge nangsi ge ne dun shi gen be chi ge ge su le yang ti ju chingwa me je Australia shung la gyun ju shu yu te pa na Ghana na do lo ri ge ji chok jing ni cho la ni be ge de Beijing ge nam de guang me tang jing ge to la den jia sung gyao ha chang ge tam zha chi ru dang yu ba ta chok jing ni ge ge su ge yu me ma tu mi chok jing ne mu tu de Hong Kong ho ge 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 den jia tim lu se wa pe ju ge to ne mang zui me na chu ru wen dim nan yum shu chi ma cho ba so den be kha chi si be ne ju tung gi yu ri